omwe. Mwekuru umwe kuma Kirinyaga na uchoaki ucuke mwana wawe wa miaka 9 nyuma ya koti Embu kunenkerere muciari ndutharo kuyukia mwana uyu. Ino uyu ariwa kuma ari kutharimwo na mwana ithe atenda kumenya kintu kinye kiigie mwana uyu na kietumi ethire akithamira na witanthi ngurune ya Qatar kenda kuona kire kumbotethia mwana uyu notia mwana na bojuwe. Tumurume uyu ndirayukirie kanya kana wita koti na ethira nende akinenkerwo mwana akiwa mwana ukati anetwe kuma ari kunenkerwo mwana ithe nende ethirite akimatuka na kumaruka na mwana thikurune. Ritamani kwa mushiri ena riboti. Mutumia omwe uramenyekana ta Jacqueline Muthoni kuma mwena wa Mwea ni urakaira kivoto kia mwana wake wa miaka 9 vuva ya igoti ria ciana mwena wa Embu kumuvesana kuri ithe wake uramenyekana ta Amos Njagi. Jacqueline arauga matiganie na muthuri uyu wake mwana ari munini na ithe wake ndamutethagia na ureri na njira wa yonthe. Vuva ucio igoti ni riamurire miaka 7 mithiru mwana uyu ekare na ngina nuati ithe niwe Amos amurivagire cukuru. Nuati undu uria ithe wa mwana atekire wana muthenya umwe. Akiaria na nyomba yetu ya movoro na njira ya thimu kuma bururi wa Qatar, Jacqueline ni uratwereithia uria athiire guku niguo avote kurera mwana wake na varia amutigire aciari ake na kuthie. Nuati vuva ya ithe wa mwana kumenya uguo athiire igotire na kuga nike urenda kuvewa mwana ucio kuona ati ngina ni uramutiganirie. Kuma bingwe twandikanira ogu twathire niguo akoreria thimu ona ndageria kumuburira ndoyaga thimu ciakwa ni nginya school fees ndagendere ariba ona ciringi kuma bingwe yo twandikanire ndageria kumuburira thimu nginya ndina evidence cia uria ndimuburirite thimu ndoyaga thimu ciakwa ni amburokire ndageria kumuburira na namba njeru eigua na niyo ndiramura akarenga. Leo ningiona niyo maitha ni maranditubira ndibona ubire ko mucie ngioka gucaria maisa na goko Qatar ngioka gucariria ciana ciao. Na varia cucu wa mwana uyu uria uratigitwe na mwana uyu arai na kavinda karito muno igotire riri varia ativangitwe nae ni mundu murume ucio agioca mwana kia vinya. Ndiriro ni guikara nethe during the holiday arafu na custody ya mwana na yekoro na nyina. Riu oire mwana akithi guikaraga nake na akimutwara ko mutumia ungi ndageria kumaburira thimu matingioya ndoka kwetha justice thiini wa guku gwa ciana mutumia mwe acio ma ciana mauga ati mwana ena right ya kuthi guikara ni ithe na tondu nyina ndeba kuvi. Riu ndarigwo atiriri mwana natigeirwo na niu ndatigeirwo njikare nake tondu ndangiagire kuthi kuthukuma tondu ni mamuingata. Guku riu family ino ikivoyaga thirikari gukorwa ikimatethia niguo macokererwe ni mwana wao. Na mundu ucio no nyende arumirwo ni thirikari na menyeke aria mwana niki na thirikari okora ni rumagira justice mundu ucio no nyende arumirwo muno na niguo ndingivoya ihoya riakwa kwi thirikari. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbitagwa Rita Mwaniki wa